tahi, rua, toru, wha, rima. Karakia tua rima. Murua mai aku hara, where have I been? Where has that week gone? No excuses. It's been a little bit busy, whānau, but no excuses. Let's just finish it off, pick up where we left off. Lord's Prayer, karakia ki te atua. Puoro, you've had the tutorial. You've been working away at that, so what you get tonight shouldn't be all brand new for you. Mahi rākau, a little bit of mahi rākau tonight. Whakamarama, bit of a look at the translation. Whakāturanga, made a little visual clip for you. I'll send that out separately. And if you behave yourself, there could be a Waiata Kīnaki coming up. I'll see you shortly, whānau. Hei konara. Nau mai hoki mai whānau. Anei te papa mahi, mahi rākau. Here's our mahi rākau tonight. Look, guys, bear in mind that it's a bit of a big picture there, and it's a lot to look at, but we're just going to break it down. Bear in mind also that when you come to a class, you're in a class for 30, 45 minutes, even up to an hour, working on these, and with other people or in the group, or online here with me one-on-one. But we'll just try and go through it here. I'll go through it once. You just follow with me, and just be patient. Just be open to listen. Kia ahu atu te pātai ki a koe, ka tahi anō koe ka āhei ki te whakahoki. It's all about listening, whānau. Don't think too much. Just take it in. Here we go. E tō mātou matua I te rangi. Kia whakatapua tō ingoa. Kia tai mai tō rangatiratanga. Kia whakaritea tō hia ki te whenua. Kia pērā anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou anai he taro mō mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou e murua I ngā hara o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua mātou e tukua kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou I te kino. Nō hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, mō ake, amene. Ka pai whānau, that was pretty quick, wasn't it? Okay, let me just have a little look at that. Whoa, yeah, whānau, it was pretty quick, but it's just a little heads up for you this evening. Don't forget, I'm also going to send you out a little whakāturanga, breaking it down in smaller pieces. Nevertheless, we're going to go over it one more time, just for a little heads up. And stop complaining out there, I can hear you. Let's go. E tō mātou. Here we go. E tō mātou matua I te rangi. Kia whakatapua tō ingoa. Kia tai mai tō rangatiratanga. Kia whakarite tō hia ki te whenua, kia pērā anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou anai, he taro mō mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou e murua I ngā hara o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua mātou e tukua kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Nō hoki te rangatiratanga,
te kaha, me te kororia. Ake, ake, mene. Ka pai whānau. Nau mai hoki mai, taha tuhi. Oosh. Awesome work, whānau. See some of the whānau out there writing it into their notebooks, taking the time to write that out, to discover things for themselves. But like the visual, also with the written. The more you put into the written, you'll discover things. You'll improve your real, your written, and also your understanding, your grammar, your sentence structure. Whānau, looking over the karakia over the last few weeks, just a point to note, I'm noticing with this particular karakia, not trying to convert anyone or anything, it's not who I am, but this particular karakia is very good to help you with your written and your sentence structures, also with personal pronouns, with possessives, and also kupuwahi with locatives. You'll find a reference on just about every line of this karakia that you don't get in the other karakia. They're totally different. They're different. They're about conceptual and aspects, different things going on there. But this karakia, very good to help you with your written and your understanding of te reo Māori whānau. Don't take my word for it, just try it out. We're going to cross over shortly, have a look at Te Arapiki Tauira, then we'll crack out a Waiata, and we're out of here. Ka pai whānau, kia ora whānau. Oh well, thought we'll do the Waiata now, eh? We'll sneak that one in. I've said before that a few different denominations, different religious groups, Catholic, Anglican, Presbyterian, different whānau have different ways of saying this karakia. They're all essentially saying the same thing, but they use different real structures and different words. Anyway, you might come across a couple of different words in this Waiata. Don't hold it against me, okay? E tō mātou matua I te rangi, kia whakatapua tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mea tia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia pera ano ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei, he taro mō mātou mō te reira. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei. I o te huna e harana, kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Tō hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia. Kia ora whānau, I think we'll wrap it up there. Help me finish with the karakia. Let's just read it together and we're out of here. And I'm going to catch you next week. E tō mātou matua I te rangi, kia whakatapua tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga,
kia whakaritia tō hia ki te whenua, kia pērā anō ki tō te rangi. Hō mai kia mātou a naia nei, he taro mo mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou e murua i ngā hara o te hunga e harana kia mātou. Kaua mātou e tukua kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, āmeni. Māori ora whānau, enjoy that. Say it a couple of times tonight, and we got Karakia tua ono coming up. Cease the winds, but let's just finish this one off first. Pō Māori e whānau.